nna go ya gagwe le thobane ya gagwe tsone di yang gomotse re ka go ratile modimo mothata otlhe Hari dia ni taraso kacang kawan. Le go fa ke modisa wa ka hankita ke thoka sepe o mphutisa mo mafulong a matalana o nkgogela ka metsing a didimetseng ba ke ralala mogorogoro wa moruti wa loso hankita ke boifa bosula bope go nona le nna from there no tireta boela ka ha baruti ke tsena gore ka go rialo ba gaetso baruti tiro ke alo Impeste wena yora Boloki wakamu Boloki wakamu Onse osisa babangwe Onse osisa babangwe
Pile tiro ya le kutsane ba re ke se o fatse ntlo ye ya no ke kopana go ife modimo re se o fatse ntlo ya mo kaule modimo mo o buitshepo ra re ha no besia le tiro ba mo kaule mo ha no ra se o hatsa ntlo ya hawe ra nna ha modimo te tshwaro o sipe ha o sidile ka tlo ya go ska keng ya ha mo sha robetsi wa lwa le bana ba o teka mo ka modimo te tshwaro na le ntamiso ke ka bo rola le tsang ha tate o se to posa ngwana ha o ke se ra nna ha le sona pila re gola ba le go tswa re o se pile bile right ha ona le mata sepiri bontsha go golo ba go modimo a bote modimo te tshwaro ke ka mo rola le tsang go to se fa ntya mo thankar wa modimo e ra o rona ha le ona ka letšwa mo go Jesu Kristo go sla sa pa no ale amen Aidu maya tsamaya. Hoto kusenkai barutina kwa rona ke tsamaile tota ha ne se ka jalo go ngaka gore se tsere ko motse kana re tolo ya no mme ya no re bola ba tlo gore re na le lerato la gore re ka robatsa mo ka rona ka ha tota re ne re ile se ka teng ya no nna kana ke motho ke dumela thata mo ditema mo disose mo ditemaneng mme le hana ko e sile motsamaisa le lona setšhaba ne ke le kopa gore ditemana tse ne ke eletsa go di dirisa mo thutong le ka ntetelela ka di dirisa Amen. jaanong temana ya ntlha e re ka e buisang re bua ka ditiro tsa baopastora ya re rile ba sile go etsa ditiro tsotlhe tsa gagwe tse di kwadilweng ka ga gagwe ba mmaya mo phuphung ba mo rolosa ba mmaya mo phuphung re tsena mo temaneng ya bobedi ya gore re beye dithunya wena mokwaledi o ka mothole mokwaledi tshwara o ntemele temana engwe ke re taba re itsa wane gore re tle re kgone go neela motsamaisa tiro monna yo Rita Morote temana ya dithunya a ke tsone tse hela tse di tsamaya ha ile gore ke tsone tse hela tse re bala mo go Ezekiele se tuane temana bo 18 gore re itse se nna ke ha dithunya tse gore re tabore mo rosetsa ka tsone ha e le ka thulaganyo ga Jehova Morena Modimo yo ko le godimo a re ntse se hela a moruti wa santsa a bata se hela temana e Ezekiele se tuane 18 Aidu maya tsamaya. Gloria Aidu maya tsamaya. Gloria Aidu maya tsamaya. Gloria Aidu maya tsamaya. Marte restasi retera totana kwa muruti temana murti yani ki Ezekiel 31 verse 18 mana bala khajana ana yalumo tarin sa edena utshana le mango khala le ulungi limo go hodisiwe so Amen. Mokgalelo le mo go goleng le ha go ntse jalo go ta hulisiwa di thare tsa edena kwa mahelong a kwa tlase a lehatshe go tla nna mo gare ga ba ba sa rupang le ba ba bolailweng ka tšhaka yeo ke ena farwe le bontsi jotlhe jwa gagwe bua Morena Modimo amen mpatalang se ke ere gape go 26 ka le sene le lona amen ba ka eta go ni holo tsa le ke sile go tla Ezekiel 26 2021
Dikesi kota se monna wa dikesi rae mamo bere nya gago o lotol motso e lukile tamala mu reso lotol ke sa go go sale ba go kala nkwa kwa muliti na ya ba tun ba di kala go go ke ta go afisa mo na hilo ngakwa kasi ale hasi mama hilong a saling a sahala bukuru mona le baba kono kala mo mulipini for uto singwe na hali kotama kala lo ya ha ko mo ke hasija asi kita hoti ha therapy so yu bota bo sa tholeu ka bona gope Uga mora na mti. Amen. Amen. Kaku sandere lona. Jano retabarina ala muruti. Yo hitamora hoha. Metabare manala di temana te atabo na hitaka tonere 1 Timoteo. 1 Timoteo 6:7. Usenkora redinela murutika. 1 Timoteo 6:7. Model 12:7. Job 1:2:1. Yeah. Otso masio. Batho ba modimo irile mama abaneng. Ra bua temana engwe nnerere. Re ne le ditse gore e ka bere ha e balwa. Ra go bana le disika le bothe ba bo Mascom ba ka bo ba le teng. We are present. Ka go modimo a bele re. Ba ga itso moruti se tsaya a bule temana tse di go ithaka tsone ha
ke 1 Timothy 6 verse 7, Moreri 12 verse 7, Job 1 verse 21, Vakoranta 5, 2 Vakoranta 5 verse 1 to 8, Filipo 3 to 20. Me balaga jana ha ishimologa yare ga re a ka rata le sepe mo lehatsheng le gone ga re ka ke ra tswa le sepe lerolo le boela mo mmung jaaka lo no lo ntse mme mowa one o boela kwa modimong o neileng morena o neile morena o tusitse morena o tusitse ga go bakwe leina la morena e re ka go kgatile modimo mothata otlhe e le morena yo mogolo wa botshelo lwa leso o itseela mowa o fedileng le go tosa mo lehatsheng ke gone re bayang setoto sa gagwe mo phupung gore mmu o thakane le mmu molora le molora lerole le lerole re ntse re itse ka thomamo gore ha motlagana wa rona wa se lefatshe o rutologa re na le kago e tswang ko modimong nto ya thomamo ya bosaenkae kwa magodimong ke gone re ratang bogolora bore se mo mmeleng re tle re nne kwa gae le morena gonne motho wa rona tota o kwa legodimong a bitso wa modimo a bele re mmababo wa bofelo yo tla nyelediwang ke leso jaana ba gaetsho ke bua lefoko le ka re nama le madi dilo tse di sa kakeng tsa rua bogosi jwa modimo le gone go bola ga go kake ga rua bosaboleng mme e tare mo go bola mmo go sena go apara bosaboleng le mo go swang mo go sena go apara bosasweng fo go dira lefoko le le kwadilweng gatwe leso le meditswe ke phei a go lebogwe modimo o re nayang phenyo ka morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Ole sole harenga masole ya Sione otabane Sio Messi ole Bagaetso le nkinele diata metsi ke apeile ditota go game ke apeile ditota ke tsa molato wa teng ga ke re ga se nna ke tla re ke nna bagaetso digarawe di setse di gologile ke thobotse gore jaanong ke tla lala ke ile ka tselentsia mme ke tseela gore re baakantse bagaetso re baakantse ne ke tshwaragane le bothata ke setse ke thobotse mme le gale bagaetso ke kopa gore re opele ka mašeta bagaetso tiro borre le sekala nna ga morago
ba lelapa ke kopa gore le tere Sokunjalo baba
bana balona itilele bana balona abasadi bamudibwa akeli sikaleleni abantwana benu akeli sikaleleni abantwana benu itilele bana balona Kanjalu baba zikaleleni labantwana benu itilele bana balona itilele bana balona Emmanuel,
Ibitala mwana kima, ibitala mwana kima, ibitala mwana kima, ibitala mwana kima.
Baba tsere moriti ba ga se go fa gore rona baba tsere moriti go pa la timela ka kwa baba tsere moriti a e tswelle pele go thabana le go
Plutôt à Mouli Moulehano, qui comprend les bananes, va l'ongor bata ou baya ou tout ça pour la vie. Les amis, le copie, à quel barrage. À qui tu connais ça, bonnet, qui est la bonne vie, tu l'as dit. Ah, on a la le monana. Kakanoyano, au salé, tout la bossa à Diano. Tu comprends, on a non, elle est pour la vie. Diano, que t'as besoin de relater mon routier. Diano, before tu allais la barrage. Tu comprends, malume, aïe, tu mets ce capan. Malume. Tu comprends, tu mets, lorsqu'elle a dit ma malume, tu voulais dire, tu mets la capan. So that the honor of mathata ke gore jaanong nako e re tsamaisa ka tsela e seng yone ne re ka bo re baya moriti ha ka lekwalo la ga Samuele wa bobedi go temana bosikisi le ngwae re ba re bua ka mantswe gape mantswe a re a lebelela mo go no ka re Isaiah 4 temana bosikisi kana yaanong re dirwa ke lepotapota le re mo go lone Samuel ene re ka mmala gape le 2 Samuel ene 2 very 18 temana bo 7 re bua ka ditena tse mme re di tshwantsha le mantswe Samuel ke kopa ba be ba ditunya ba tumela ka tsone ka phone ba ba be ba ditunya Amen. Na gore ga ke ka bua ga ntse ke re
ke kopa ka kagisano le neelano re neela bagaetso ga ke ra bua re opela bagaetso batho ba ba latelang ba ba bane kopa gore la timela ka kwa ka dithunya tseo senolo dikinya segola mme modie lorako lesego losika lesogo rafia lesogo ke kopa le taka kwano bagaetso le be dithunya bosele bagaetso moruti temane ya go setse o e bone thank you so le kwa ba moruti ke Isaiah 4 that's 6 le ba ja yo tana lo ba moruti mo tsare tira mo go le ona mo tsabe no one knows what travel more, what to do, the more we metsi wa rona re fa Amen. Second Samuel 18 verse 17. Ni ba tsaya Absalom ga mola thala mo le huting le legolo mo sekgweng mme ba kuela mokwa o mogolo wa maje mo godimo ga gagwe mme ba Israela botlhe ba tshaba mongwe le mongwe a ya mo huting wa gagwe. Amen. Bagaetso ke lebogile moruti ka boripana kana ka go tswala kgang ya rona ke tsela gore malome o se tsalega a kere ke lona malome jaanong ke tlo gore re ire jaana bagaetso because nako ga e sa tshwele na le rona sente ka gore la bona bosele mo ga mmangoto nako tse re a bo tshwantswe ke gore nka bone re le setse re heditse jaanong ra go dira phatalatso gonega bagaetso ra go dira phatalatso gonega kgosi gonega ke ena tabang a direla magoko a go leboga phatalatso e ta dirwa ke rre Ramatala ke tsela gore e tabentse jalo ga re tsena ka kolwapeng le ta ithela go rulagantswe ka ga e leng gore dijo di tabo di neelwa ka teng baeng ba rona ba ba tswang kgakala ko Matebeleng le kwa Gaborone le ko Mascom jalo jalo ba taba ba le ka ha le hapeng la Tantene re le mo go ne tshweu ke kopa gore baeng hela ba ye gone ka ko a kere ke go itse hela gore o mosimane wa go tshisikana wa go tshweu kana ha ke go leba helana ke gona o bona gore mosimane wa mosorwe le tela baeng gore ba tsena ka ha Tantene re tere itshware hela senta ha re tsena ka kwa kere jaano bagaetso ne ke tse sebaka se gore ke neele malome a pole leina mme ke tse sebaka se gape ke kope kgosi gore a tumela ka kwano gore re tere kgone go ira ene go leboga morahi o ha o re be gape re kope re Ramatala a tumela ka kwano gore a ta dire phatalatso ga go ka kwano ke a leboga bagaetso malome sebaka ke sa ga ke itse gore a ne go na le thulaganyo ya gore kgwaere e dikologe kana ke re morago ga go sena go apolwa leinake thank you malome
ke a tsile le so o tsoga ka 21 go ya botlhele 1977 o tlogala na ka go ya ka di stage go ya go ba 2020 re ma mo wa wa ya ka 6 go ya go 6 2023 6 amo ro ka re ba re tsona kwa ha sa tshwanela le rona ke kopa gore khwa ra sione ya ka le twaise gore le dire go se bifo a phatalata re ga ka pina engwe hela pina engwe hela a kimelang ka bohego jo bo kgona gore bona go tsena mo teng ka re go gana jaanong ba gaetso bana ba ga metsi ne ba eleditse go ka go mo buisetsa dibaluni tse di hatse jaanong tlo go tsaya moment of silence ga ba isa dibaluni tse go godimo ba gaetso ke kopa le ba he sebaka kana le ba he phathanyana gore ba kgone go bona le ka tswalla bongwana a re di beng hela ha bo ngwanaka ke tsela gore tsene le sa ka ntse mo tulong ya rona se dira re ya siwe ine ya bo hello ya bo hello machine be re letella go si go hama go kwa a tebogo ka gore rile tulaganya ya rona e tabe hela gone ba ka kwa la go le bo kwa hela kana le neelwa sele tshwara le ga ba ka sone e be ile gone re phatala ka se sebaka masiodi pina eo ya lo hello le mo se papa ho ja bo ha when amo se va pa no diabo buena moloki waka dia
khwaere ya Sione naga ye thank you ke a leboga khwaere ya Sione tswelang hale yaanong kgosi ke kopa gore wa dumela gore o na le ngaka ya kgosi ke naga ye teng e ratega naga ye teng kana ke balopolo naga ye teng naga ye Amen. Khotso. Kgosi sebaka. Me ke le dumedise ka leina le legolo la Kgosi Jesu Kriste. Ke ne mabaledi di mo lo ebile le lebisa. Batho betso le sekala ha khamala le bona ekete re ta direla kwa. Sengwe le sengwe se na le se se sa go tla gore se dire ja. Santa ke kare hera ke se ke tsene mo tebo go ka. Motho ga bolo. Wa ma ru motho ga bolo. Motho wa ipolo. Ha o innela la mo le ha seng gore ke ta innela hela ha ngwe nnela tota ko moraki o innela le go motsa. Ke gana go tawo. Go no mo ta itala go tsore go thata go na ba go tileng re nne ha pela ga le. Re go pa le ba go tusa ga e ntse go ha re tse. Motho wa ipolo ka ba ge. Ha o lebelela mara yo mo khoteng yo ra tshise gompieno mo lapeng la ga tshise o bo botsa gore ba tswa go bidiwa ke mang yo rile heta le re thuse ngwana rona o robetse e ka nna manto gore ene wona a rwala dithaka a tsena ja rata ngwe le ngwe e gompieno le gore ene a le nosi a kokota ba mo ba gana go bua ba rwa takana di lo bogale a tsena hela mme bangwe mo go lona ba e leng gore ka thomamisa gore bangwe le go motse ga ba mo itse ka ditiro tsa gagwe ba mmonna mo ditirong ga ba ile go batla batho be selo se ke thuto mo mothong ke thuto mo mongwe le mongwe ibile ha ne le gore batho ya ra go diregile yana go bilwi batho go te talo bone ngwane ka re ba sona ba bona ba le mo ga gore go rai o ipiletsa o ruto ga teletsa o ipatetse morena a santsa la gago ya la ga ipatela morena he o ipatetse ba bulu ba e leng gore la hamelo a go ka bopilo a re wa rele bogolo ne re ka gata se ke sone se supa sa gore motho ha tshela mo le hatsi a tshela le ba bangwe ko morago go rai ke se itumela ke bile ke se itumeletse ke tsena mo gore jaanong ke le leboga mo go teora tshisi ke nna ke tshwereng gotele ke bidwa Christopher Memphis ga o tshetse ke le leboga jaana ba getso ga ke le leboge ka bongwe jaaka ga ditse gore le soga le rwela ga le re mamantshwara seo tsa re rotlhe ba re nang le diata ba re nang le ditlhaloganyo a re kopanyeng ditlhogoreme ka dinako thusaneng gore monka rona ka bolona mme o re mmolokanyeng mo goteng yo ke kgosi ba getso re sentse la itse gore go logano ga mokaoleng wa lona
ntsana ke monna sekolo wa sekolo sa bogosi go tlele didiwa tshware ra go mogologolwane o bidiwa ra go le so lesogo ya ka lentse le mo bitsare lesogo jana le ra ngwana mme le ene lesogo e ne kana e hitala fela jana mosadi yo re molokane kgosi segolobogolo kgosi ja gagwe ya totomala ka ne re sekere moneelong la itse gore mo maletsing a maloba go le bokete gore a ditse gore a kere ngwana a mosetsana kana kere mosadi a ne wa setilo go taetelele morahe pele mme mo maletsing a gompieno go botobotobo ke tshwanelo dilo go ena jang ga e se hela a ka diwa ka dina le se a le tota ya nna re boloka kgosi ba gaetso ke bile ke dumela gore le bontsi jo bongwe jo e leng gore bo ne bo ka bo bosatang bo inetswe ke madi a bogosi madi a bogosi ba gaetso a na le totsonyana nngwe ya e rileng jaanong ena o na e lotsa ya re e le toto ke e koditsweng ena a e lotsa a e tshela mowa o botshela a di tshwaragana be e le gore jaanong ke yaka a leboga bagetso ke a lo leboga ke lo leboga hela lotlhe baruti lotlhe ba ba neng ba tlaga ba tla gore direla motsebo botlhe ba ya dikgonnye ba sianna sengwe le sengwe le ba ba neng ba romela melaetsa go ba ba batho bao ga reng ke nne re ba ela tlhoko ga re leboga ra ba leba mme bone ba ga ke rate go dirisa loko la Setswana ka gore ga ke le dirisa go tswa le tabeleng komanye le re ga a di bua sentle batho bao ke botsa wa ise mme ba tsaya ba isa a le monate ebile ile a kagiso e seng a isiwang a ba ga gore kgaoga jaanong bagetso ke le lebogela lotlhe ka thulaganyo e ntseng jalo thulaganyo ya re e dirileng e bagetso re e dirisitswe ke go bona ka ga le lentse ka teng irile le sena go emelela polaseng ga re ra leba ra itela e le gore ba ba setseng ko lapeng go supala gore ga gona gope ga go tla kgobokanang teng segolobogolo borre gore ba tla toa go teng ga kae ke gone ka mogano wa mahoko ya wela ere ga e le gore o e akanyetse ko madikeng ga gona molao jaanong ke dira kopo e ntse ke le dirang botsadi jotlhe bone ba neelwa mahoko mme bo amogetse kana tiro ya laitse ne ntse re dira le ka bokgoni mme le gale le gompieno ntse re ate re ne re dira ga go pitagana se sa gore ra tsala mo lelapeng tlhoka ga re nang ke sengwe sa dilo tse di le pitagantseng gore re togoleng go le phatlaletsa kwa batho betso le tswa gongwe le gongwe ka dikoloi tsa lona le tsamaya mesepele e meleele bangwe ba rona bile ba patagantse le go hetara ko pele go a go bona botsala gone mo ela gore le hete ka rona pele ga le hetara ko godimo a re ratile thata re le boratshisi re bone batho ba bantsi ba ba re bolokile se ke sone se e leng gore re tshwanetse gore re se leboge re be re nne re le leboga go menagane ke tla bua le gokonyana la bogela wa mangwe to go jwa mokoro borre ba tloga ba nteng ba re kana kgosi ko gara tshisa ga ba ratana nya ba getso re boletse dikgomo di le 6 sikisi ke gore ke go supa gore le ga go twa go te re ratana ma rona re bonye lona jaanong ga lo tswaga o kotote le tadi newa le phataladiwa le taba le phatalatsa gompieno le se ka tloga re yana le tswa gona e bele re wai ga bona kgosi yana a re latetse ko yana ke gona a re bolaile batho betso o ka rona a se ka ba tswa a sa gata ko lapeng golo ko lapeng kwa re na le baeng ba bantsi ba ne re ba sologetse ba e leng gore ba ntsi tla ba e leng gore go a tama gore go re tereme morutinyana le bone re ba leboge mo lapeng le bomme ko lapeng ba eme ka dinao go ba leboge e se ka re le tswa le be le sala ga le nya phata le ditsoko yang phalape go gago
nya sa bohelo le re inele diatametsing thulaganyo ga re irulaganya jaana re bona setse le emeletse bomme ga re phatalatsa re riana re le bogare riana ga bana le rona mme ka ditumalano le tshwaragano le therisanyo e wetse mo mosimeng o le mongwe hela ke gone mo le bona e kete re tshwere ka maboga a mabedi mme re tlo re le bantsi ke re ntse jang le go kolamela bogelo ba ge ke tshwanetse botsadi la hatsela botswana le wetso ke seo motswana mongwe le mongwe wa itse gore motswana le ha e ka be lo le mo tshela ka kgomo gore ha ga ra tshwana gore e ne re ga re kgokane re le kana re go hetahela boammaaruri ga re go hetahela le rona re tabe re itirela phoso ka gore se tshwarwa ke ntsapedi ga se thata motho sebedi motho seraro ga re riana re gakololana re riana jaana a e re ga la tumela ga lo bona yo mongwe ke te o tare nna ke batla go pota ka gore kana mme o bola nna ka ke nna ke tsamaya le wena ga e le morage one o setse o epetse ka gore dilo tse re di lwantshantse go teng thako le melomotse bolwetse jo bo tsamaya ka batho bolwetse jo jone hela mathata a matona bo tsamaya ka motho jaanong jaaka ke kopa ke riana mo go lona lotlhe ba gaetswa ga gona opo e seng wa veterinary mo go lona ka gore ba veterinary bone ba re gataga wena ka lo wena o lo wa veterinary o ipolela gore ke a go gatagai lori ya me ya go tsena gadi ke a go thapa diata dithako tsametse di mo bekeng ke a go dintsha le tsone ke diina mo teng mahelo mangwe ga le tsena ga ba le setse ba ntshe dithako ga ke re wa veterinary ya ipolelele gore tse dingwe di hakae dithako o e go gatagale selo se le se bolame gare ga getso ke lebogile go menagane a modimo a re babalele ke a leboga kgosi ba gaetso ke tabo ke ha sebaka se gore re ramatala le ka pota le ka kwana re ramatala a ta re hema go kwa phatalatso mme ke kopa gore re ithulaganye jaana ba gaetso ebile re tata re go ha sebaka sa go etelela ko tseleng se ke se kopang ke gore a re tsamaela ka nne re tsamaile baruti ba re etelele pele bana ba motse o ra lesogo ba ba sala morago kana ka dithulaganyo ka metsi a setšhaba se te ko morago a ke ra utana ba gaetso ke a kopa ka tswetswe tata re taere ha re hetsa thulaganyo e tsela e tebele ya ga go le nosi ya re wa motsamaisa tiro ke a dumedisa batsadi mo ineng le legolo la Morena Jesu Kriste ba gaetso ya metiro ga e tona ya metiro phatalatsa re molokile monna rona mogolo a rona mma rona tsala ya rona mme yaanong re kopa gore e re pele le phatalala re eng ko gae go na le dijo ko gae kwa dijo di apeilwe re go dija di apetswe lona yaanong ke sone se re kopang gore le go ja dijo tseo ka go dialo mo maditeng re ka phatalala mme maoto otlhe a lele ko lapeng mme ga re tsena ko lapeng borre ko mokotong yaka pusi a setsa boletse gore go gotetse re taitharre re tsena gone ko gae kwa re bore leba nngwe phata e re ka sukunyelang ga go yone baeng jaaka motsamaisa kilwana a setsa a boletse lehelo ke lone leo la le le boleletseng yaanong ba gaetso ke leborile ke a leboga ba gaetso ke tare ka sebaka se ke lete bana kana bagolo gore ba tsene mo dikolong tsa bone mme ka se sebaka ga ke letelelepe gore ana a mamogile pele kana ana ma a sutile pele ke ne ke lebetse sengwe ka gore ga sena go diragala ka kolwa pele o tile ke bale obituary ya ga metsi a tsile mme ka se sebaka ke kopa gore batsadi le bana ga ke santse ke bala ka ba metsi bone bo ba ka ira jalo jaana go nnile le mathata ba gaetso naman le eme pele go batsadi le bana re tle re kgone go tswala sentle but before re tswala ne ke hetse before ke tswala ba gaetso
ke tabala obituary ka bohego jo bo kgona kana. Yare, my name is Metsiatsile Lesotho, a proud daughter of Mautle family and Lesotho family. I came in this world on the 21st of October 1977, and on the 30th of May 2026, the God gently called me home. Though my physical journey has come to an end, my spirit lives in the memories and laughter and love I share with all of you. As you gather here today and prepare me to lay me to rest on the 6th of June 2026, I hope you remember me not only with sorrow, but also with joy and passion that defined my life. My earlier years were spent at Sorowe, where I began my primary education at Kama Memorial School, attending standard 1 to 7. My journey then proceeded to Semane, CJSS in Sorowe for junior certificate, where I completed Form 1 and 2 before moving to Swaneng Hill School, where I completed senior secondary school education. Throughout all my school years, netball was always close to my heart. I proceeded with my education at the University of Botswana doing Bachelor of Science from 1998 to 2000, year 1 and year 2, BSc. Then proceeded to Canada, Concordia University, studying Bachelor of Engineering Telecommunications between 2000 and 2004, where first 3 years of study covered electrical engineering core, which included courses in computer sciences, computer engineering, power engineering, fundamentals of electrical engineering, electrical machinery, electronics and fundamental of microwave engineering. My final year covered courses in my option of study. Part of my professional work includes Tirolos Chaba Administration Assistant at Hukunzi between 1997 and 1998, Attachment and Botswana Telecommunication Corporation as a project office at the project office Gaborone Access Network between 2004 and 2005. Engineering technician on temporary basis, Botswana Gaborone Access Network that was in 2005. I joined Mascom in 2005, and this month marks 21 years of being part of what we proudly call the Yellow Machine. I began my journey as a trainee engineer at the time when there were very few female engineers, not just at Mascom, but in Botswana as a whole. Through dedication, resilience, and hard work, I was promoted in April 2009 to senior engineer, a role I was privileged to hold throughout my career. It was a journey that shaped me, challenged me, and gave me purpose. Being one of the few women in engineering was never something I took lightly. I embraced it as an opportunity to open doors, to inspire, and to show that as a woman, we are equally capable. Mentoring young engineers, especially women, became one of the most fulfilling parts of my work. I always encourage them to be bold, to believe in themselves, and to stand confidently in their abilities. Mascom was more than just a workplace to me. It was a home where I lived out values that I truly believed in. Open and effective communication was one of my favorites, alongside integrity, which guided me in everything I did. If there is anything I would want to leave behind, it is this. Be courageous, stay true to your values, and never doubt your potential. The path may not always be easy, but it is always worth it. Mascom was more than just a workplace. It was a home where I lived out the values that I believed in. I guess this is a reputation now. I'm blessed with 3 beautiful kids. My firstborn, Rafiwa, 2 gentlemen, Rako and Sika. My mother also gave me siblings who have been through thick and thin with me. Onalena, Kotswanesi, and Moses. I have gained a lot of people who have become family, my Mascom team, Bommato, and my church. That's an end to these obituary. Kgotsebelele.
Amen. Ya no te lo na ile go. Are we fe podi. Modimo ya o butse for ra re ha no me sia ntate. Go to hela heta mo ka uli ngwa rona mme tiro ra ke dimela re ile bo helo ra lo modimo ntate. A go ho mo tseba ba phatile dipelo go tsa hano le go ya pele ra. O se ka o tsile o na le mata sepiri. Nna le bona ka methadi pa ka ntate ga matso tse di ka tshwenya mesia o se ka o tsile ka mannete. Ra re a go bitsa bile re go biditse. Re mo ha wa o Jesu Kriste le ratla modimo ka bona mo go tshepo. A di tsela ba tswang di sale le bitale le ka bosna go kutlo. Amen. Amen. Ya le boga ba ga sone ke kopile gore batsadi le bana re ba etelle pele re ba letelle pele batswe and then e be le bone morahi o ka ya batho ba ba kopile go ya go ba ka tswetswe ka gore a re na men re me pele bana ba hita ba ga etso ke kopa gore gape sepane hela sa banna ke bona di yellow machine le ha ke kopa gore le thuse ba moshara gore re kgone go golla tanteo ka tswetswe ke a kopa gore di ata sa rona lo di tiro ya yelo a ba ya gona la le se ba la tsala Kola rol. Xin gì đấy? Mugulu. Ema nyara. Munono ga. Udu. Wow. Arta mu tela ko geej. Akorona nsale. Ngona. Masmana amti. Ala vina. Amara gijile wana tukara suma obino mtakongo. Kiona niki obana ngeke sa tane ki. Yitu ko de hile ya. Natakawa sa kiti sana. Kijana bara nga kujua ba sala ba sala ba hata ni sala. Bali nuisi ano. Basi. Gore hana ko triska.
Mme ga o ya go tashana go botoka ka magolo. Go ya yana ka roma. Wa o nkintsha ke palwa ke go tsamaya. Ya Europa. Ya Europa. Não, mobile. Ya, sorry dala. Ya redar wala ra terri ya na. Redar wala ra fala. Para re bafulu.
ba family ba se ba re sia thata ke gore re tle re capture dikole tse dingwe gore kana ngwe re nna ba tiri kana ba bona gore ba se ora yes mona mogolo sorry monna sine parela ba diano bo tsenya thogo gore kgono tsamantsa tsa se tsone tseo tsa bana le fela yalo o le go itshimetsa ba ta bona re ditsebi ka kwa ba ta bona gore camera go ha e theogetse ora go bo tsenya thogo yano tsenya thogo wanda fitikele ya ba ta bona fitira e tswa jang le bona go bona na ba square compliance is the best answer ala rutwai le bona go tsa bana ba square ase bone ke nne le bona mo go batla mo to le ga ba he ba mo ditse ya gore nka wena e pala me ka le chacha mo pala ma street ba ta tsa moment mo tsena se batho ba re bona ba le wena kana jaanong e ba lebile kunyane ba lebile bokologi jang o singa ba bule ka yena go e pala mo tennis se ka khatala dijo enela kwa di phataletse la letsela go se ka se ke lo maya le ntse go le re gaile mo ma di tang di go go manna ka la sa ba ta ka ba ke re o like next ra ke o like ya play le ka ke 96 go leina la go mona ba le ga ise ba ke be e ka re ba go tu ba go mala ba ba 2025 kana ga ga na option go ta ba go pa na ke ga no option ati no na le nna ke na ka apply ya la kwa na option ne ntse mo listing ya sero ba se ya wa ile mo kontar ka o ile la go ta chincha na ke apply se we na kwa ya wa apply ba se ba ile se re ka ga apply ka 2005 ana ke na le 21 years maybe le number reta seruba ba sale ba beile la wena ka 20 Basa baby basa lwani o tsego basa wanti intake ya baby baba ya ka baba wa twa 90 bo 89 bona le tsana ke mo mo nyana ya a ro apply ka 2012 o sira ka a ro apply ka 2012 wa yo be ke ka ifo ka mo target ya go ba bitsadile 100,000 e se yalo o mo senyetsa tirwa ba tseka gape masisi kana ke ra thileileng go bewa ga ditsa a ke re serwega na nako le yona ra ya tsa bo are target bana bana ya etsa bo I think Nekebala from 5.
kana ke nna ke group of hello etswa TS wa wa e be ke applyela setsa mo sa rona ke na le sone re se le ya go manna to ka re nna ke nna group ke applyela gone kwa ke 99 ka re 99 ha ke etsa ke ena form 5 wa wa 90 utor ke ra ke le ya te ke gore ke sala ke le la ke ra me ano me plotate ke ha manna to wa wa Tuana na bohela ba ba 40 ke ona bohela teng ka re na la beng na ke yona program ke ona kamera ka junare ya nya ya mana to ya rando kanya na ya kamera o me ano mo go fani di protest sa teng tsoti o kana nya ya don't be tasi we ba ke tibita ko re ke ka di o tor ki wa ka teng na po so o bon pola gore no ya ba batang gumpieno bone ba tlo ga mogele mo 10 meters if it's atameletse etsa moshar etsa family wa bona tla tsa moshar ke cameraman ko anora cameraman a re tla tsa moshar tsa mentsa tsaya ra ba ta go tshola ba bona gore di TV ko anora le di tsamae kopi tsa moshar I think re ka tsama ko pila a re go sia mo tsama ko pila ga tso hape kana mara ko le kiri yo bata yes amara ko ye bueno re puta oi zere ya setsa sane ke e bone ke re ke tlo go bontsha na ke a kwa ra ba boela gore ka wa kwa na kwa lena ya bo tsale kana le mo ga masimo gone le wa mo ba re ga gona sepe mo tsa masimo tsone ba ga go tsele baka nna ke beile ga re ke apply ile ka 2012 be ka ba ka 2012 masiko a go dira be ka ba ka 2012 a ke re gape o ipatela ha o be wa nte o bo ya go ba bolele ha ona le helo sia ha o sana le helo ba go ba ra ha ona le alle so ona le ko ning e se kile yo ona re ka se ka ra le la teng go ya la go ha ke sa tsane ke tlo ya kwa mahala ke ne ka applyela go phala road yo mpe ao 2040 before ke tswa go mahala 2040 yo mpe e phala road yo wa phala road ya phala road ya bona la hasara ha so paso ka na ke tola yo ne tere na ba renya wa na ka go ba ba ma to ka haka ya go ra ka ke se tshone na ke re lona le ba bona le hasara something that distance la ya pa yona ka sa ba ba right fa go ba parlo patala pa di fomo to se campaign ka be re tsana la na tlo ke rata re be mo tsele ya ba se mo mo tiri kana ka ke mo ke mo rupule o bona re thaba yo ne ona ha thabe ngal re go bela ra pa go ya le go ka go ka itwala kana nna ke ga go ra dire batho ba ba ga pele gane ka gore number ra ni ka so se ka batho ba kana less than those 600 o ga o kira ke pe o e khona o be wa ga mo ya e palo bare ba nthalo ba re ke mo group ye ka tanya bewa ha ile gore
setsha se bong kana ba gore ngathela gone mo go nyenyana ha o turi ke bolela gore ya bohelo go rona go manna thoko ene ile e certificate ya date go ran ke bane mo go ya gore tshimurela ya ba go yela nguru ya go yela bona debe ya date ibe go go maele to na ka go tsano umpelo na ka go sala ha se go ra rona ri kala no di haponya ya ya no do ba kana how they ilo so ne se ska lo yara ke mo sentse chance ya go ka diwa se tsala se se go re yalo o tulota gore o rekise se o bo thopa o bo reka o se le se o mmeje o bo le gona go ke tsang o kopanya o dira plot wa ga gore e hole ka ga o batla ka teng go le re ba hela yalo ya no go dinga le le dintsi ga le tsaya le tsala re nyalo di gadi ya mala tsa o ya di gadi e ka re di tsatsa go Zimbabwe tsa go bula wa yo kwa tse tare tse di le kana ni hela apa kwa ga mention mo go ra ga ka kwa ga wo se tswa go bona gore stop motion gore ya ga lo wa bona gore ke ra a bo siwa space yana ha pele se kana ka calendar ba randa ile sone se bo ga tsamaya kolo yone gore pheke mo jarateng ga re o dirile garage me anu o potsa bona jara gore ya no ile kolo ya gago ke tsenang go ka thogo e wa e ka itsa ga go ya no go wa na po ba tang go bana story ya no be go na le modiro ha jara ke go ya no re ka re wa go sitiru kana la go JP ya jara ya jara ka e ko le ba dila gra bera go na ke le ba dila gra o tsenwa ka gra ye go lo go wa go le sa ga ribes kene ka bara ri nya ha go sela go tsae ja no ba batho ba di sa ka teng ya no ha ke botsa mozimba go mo we ka go au ke ngali yo di tsenya la ba ri nya tsatse le tsa railways ebe mantu a teng a tsewa a nelwa batho ka go ke re me batho ba tena ba sa jwa di tsatsa se ba railways ya no ngana ke bonno ja batho jo mo permanent o ka nna mo a gona bo pete ya dadi kana o zuru go fele maaka e ba mo a gona o kwa tina o tshwana la nna mo fleteng ka wa ba di flete tso tse di thataganeng e go ra tsala ka kanura ba mo ya no a o kwa dira di activity tse di wa ya ka bo go lema ya ka bo gore go dira ya bo tse di go dira la dilo mo ntlong le bana ba go ba kgona me kana na ha ka karana ha ba ra ri na ke bata setsa ke tsala mantenga le a phalate ba ke go tsela ka pele su ya ka ba tsore ha go ga ona itamelo la ka re ke bata 40 by 40 ba ba thalo sa sama kana me o itse ka re ba itsore ha gona metsi ya bona ba itsore mo tuira nela gore o ka nta gore le hatsi le tshwana le a digeng department de tshwana le land board go rente ke re goromente o ka palwa ke go reka ditshimo mo batho kana la o ka te 10 million a ka palla land board ke raela a reka ditshimo le bo 10 million a ka ja palla gore wa ka gore go goromente mongwe hela ke ena kana go etele dipele mo yona kanya gore madomo ko raka seno jo a di thopo ba phimolwa dipele tsa go tsengwa mo
mo di le yo gone o na le molala o ba de ba go jasi e sa mo no tsopo ka re matoro ka re tela ona le phatila mo tsara mo sukume ana re tswala to bora di tanka bone ba ke ba jilo ga bana kitso e ya go ba di ga bana kitso e ya go ba di ena ya go lonna mo councilor ka bo 76 e sa le ka nna mo councilor a bula matho o go letse mo go ra anta go tsira di bona ke ba nna tsone the respect lore UDC nya kante ene na go e othe le hantsa dira jana bona ba itse ka gore nna ke sala ka ke thobaela ke bona le go ranong musimane wa tswa ene o ya go nna go sa se ya ndani aba tswa ena e be gore na go tswa ga sa e be na kanya gore nya na kya to hela le go tsotya o ne tswe 20 million anti ene ri ke bi tsabani batsaba a kire ke ba sa ke ke o ne tsoma e di lo ya ra kire gape le motho le ntsala e ke bi ya ba itshalo ka jabuto ora ra auto mo tibilo lo tsamaile ya go ya wena go kwana ga o boima tsamao e ba kopana re tsa kopana re tswa go kala wa tsela ana ba di dimang o taba bua ka ga ka go tshwana ga bo mothako le o le tautona ya BNF ga te mupo a ke ra ba ka la go matsi ile a ka lela go te na re go kalolla ka ra go ora ro tswa mo party ya ubo wa tswa mo sepolotiking re go isa nna lawyer ya Gaborone City Council ke lawyer ga Gaborone City Council o ja madi a iketile o sa bale o bona go te motho ke tautona a tja ba re go motho o bo sa gore no ba le sampara ya o ka lela o so ke ya o so ka le po se ngwala ke ora no sa bona gore no o ne tsu buka a ka nelwa mmadiana ana ngorega nkaba o ne tsu e dile e go ana ngorega nkaba na bolella diphatsi tsa kgale gore la bona gore dom go rega diphatsi na ba re ba ya no o jile o fodi ka re mpopela gore a e go tswa ele e ra tswa a nelwa ke tinta dile ne ke tompra then ana go se se di khwedi gore tsi a ba chaisa ba itsamela I want to be a sa a kuno na tsata ma ba se mo na ka me ba yo wala politiki ya frida to tar rai kese ye kya tala ya ye kya tala politiki ata African politics mana ye go eta politics na yo ta bersanta gara bana rabat falastin mota ba mo na yo to sino ga hote Roland Hood na mo le ke ba mo le pitiga na ba Ke kopa o ntshwarele kame ke ra o ka floga a bo ntshwarela kame ke o tshwarela kame ke a bo lo nna ra go ba ka lo dia kana ma tswa ne ke a ro mo te ke o le ko ntle ke le ko ntle o bo mo tshwarela ka okay oh ni nga e bisa po Thank you. Thank you. Nice.
Hagan acá todo, yo me Ken. Aku cara makan. Ay, cola.
Ini